Reka nongere masuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira mukomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro bitandukanye. Mu gitondo cyo kuri wa mbere tariki ya 7 Gashyantare ab'inkwakuzi bari bageze ku mupaka bitegura kwambuka bajya mu gihugu cya Uganda. Nyuma yaho mu byemezo by'inama y'abaminisitiri biherutse, guverinoma y'u Rwanda yemeje ko imipaka yose yo ku butaka igomba gufungurwa kubera yuko impamvu zari zaratumye ifungwa hanini zijyanye n'icyorezo cya COVID-19 zamaze gusa nkaho zigenda zigabanuka. Gusa nko ku ruhande rw'igihugu cya Uganda navuga yuko n'ubundi umubano ntabwo wari umeze neza, nyuma yaho mu by'ukuri u Rwanda rwakomeje kugenda rushinja igihugu cya Uganda ibintu bitandukanye, gufasha abashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda kandi bagakoresha n'iyo mipaka byose. Hanyuma Uganda nayo hari ibyo yashinjaga igihugu cy'u Rwanda, n'ubundi umubano utari umeze neza. Gusa nyuma yaho umuhungu wa Perezida Museveni witwa General Kainerugaba Muhoozi akoreye uruzinduko mu gihugu cy'u Rwanda, navuga yuko ibintu byatangiye gusa nkaho bikomeza kugenda biba byiza cyane. Imipaka rero ikaba yamaze gufungurwa, ntabwo ari ku ruhande rwa Uganda gusa ndetse no ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi niko bihagaze, ku ruhande rw'igihugu cya Kongo niko bihagaze, ndetse no kuri Tanzania abaturage bakabemerewe kuba bakwambuka umupaka bakajya mu gihugu kimwe, ava muri Uganda aza mu Rwanda, ava mu Rwanda bajya muri Uganda cyangwa se n'ibindi bihugu byose bihana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru nziza rero ku basanzwe bakora cyane cyane ubucuruzi bwambukiranya imipaka ku mpande zombi. Reka rero tuve kuri inkuru n'undi tukivuga ku gihugu cya Uganda, babwire ko umuhungu wa Perezida Museveni Kainerugaba Muhoozi abona we na Perezida Paul Kagame bakwiye ishimwe rikomeye cyane. Umuhungu wa Perezida Yoweri Museveni wa Uganda hakaba n'umugaba w'ingabo z'Rwanda ku butaka abona mu masaha make we na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ati barageze ku byo abandi ba diplomate bose bo ku isi batigeze bakora, bityo bakaba bakwishimwe. Yavugiye ku rubuga rwa Twitter kuri wa gatandatu Werurwe 2022 yishimira ko kuri wa mbere imipaka itandukanye ibihugu byombi yongera kugururwa cyangwa se gufungurwa, urujya n'uruza rukongera rukabaho. General Kainerugaba wubaha Perezida Paul Kagame nka se wabo yagize ati umupaka urafungurwa mu buryo bwuzuye ejo, bwabivugaga ku munsi w'ejo masaha 7 ati ngiwe na data wacu Perezida Paul Kagame twageze ku byo abandi ba diplomate ku isi bananiwe gukora, ati ndatekereza dukwiye ishimwe. Icyemezo cyo gufungura imipaka yo ku butaka cyafatiwe mu nama y'abaminisitiri iherutse guterana ku itariki ya 4 Werurwe 2022 hashingiwe kugabanyuka k'ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda no mu bihugu bihana imbibi. Ku ruhande rwa Uganda cyafashwe nyuma y'icyo gufungurira umupaka wa Gatuna amakamyo atwara ibicuruzwa cyo ku itariki ya 30 Mutarama 2022 byabaye nyuma y'igihe kinini wari umaze ufunze bitewe n'umubano w'ibihugu utari wifashe neza. Umupaka rero wafunguwe nyuma y'uruzinduko rw'umunsi umwe General Kainerugaba Muhoozi yari yagiriye mu Rwanda tariki 22 Mutarama, aho yakiriwe na Perezida Paul Kagame bakagirana ikiganiro cyabaye imbarutso y'iki cyemezo. Navuga ko ari ibintu byiza cyane. Reka rero turebe n'andi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa cyane cyane kujyanye n'ifungurwa ry'uyu mupaka. Imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibihugu bibanye byarwo kuva kuri no wa mbere hiruguruye. Iyi ngingo yafashwe n'u Rwanda yoba none yega imipaka y'u Burundi yari yarugawe kubera imvo za politike. Umupaka w'u Burundi twebwe turafunguye, ariko ibindi bijyanye n'imipaka n'abinjira n'abasohoka n'ibyo hagati y'ibihugu n'ibindi n'ubundi nibirebana na Minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga. Iyo tuvuze ko dufunguye imipaka biba bivuga ko ibihugu duturanye nabyo biba bifite uburyo bigomba gukorana na serivisi z'abinjira n'abasohoka. Uyu ni umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu Rwanda Jean-Marie Vianney Gatabazi. Ino nkuru iri muzo twabateguriye handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Nongere ndabahikaze inshuti bakunze bijwi rya Amerika. Kuva kuri no wa mbere imipaka yose ihuza u Rwanda n'ibihugu bibanyi yari maze igihe ipfunzwe irafunguwe. U Rwanda rwafashe ino ngingo mu rukurikirane rw'izindi zafashwe zorosha amabwirizwa yo kurinda COVID-19. Ntibiratomoka ariko niba nko ku ruhande rw'u Burundi ico gihugu naco kizokugurura imipaka yugawe haraheze imyaka 7 kwera imvo za politike. Inkuru twaza mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cyihariye rya Amerika ryagiranye na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean-Marie Vianney yasobanuye imipaka izafungurwa yariyo. Mu kwezi kwa gatatu k'umwaka wa 2020 hari hafashwe icyemezo cy'uko imipaka ifunze kubera COVID-19. Ubu rero uko mumaze iminsi mubizi imipaka yo mu kirere yarafunguwe, ariko imipaka yo ku butaka
ku ruhande rwa Uganda, Tanzania n'u Burundi urujya n'uruza rw'abaturage ntabwo byari byagafungutse. Aho abaturage bari bemerewe kugenda ni ku ruhande rwa Kongo, byari bisanzwe bifungutse, ariko ubu rero ni urujya n'uruza rw'abaturage ku mipaka y'u Rwanda, Burundi, Rwanda na Tanzania, u Rwanda na Uganda, ndetse no gukomeza kurwana na Kongo. Ni ukuvuga imipaka yose y'u Rwanda yemewe n'amategeko irafungutse ku baturage kwambuka cyangwa kuza. Minisitiri Gatabazi yumvikanishije ko imipaka izafungurwa ari isanzwe ifite serivisi za gasutamo, hatarimo inzira zitemewe abaturage bajya banyuramo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu kandi yumvikanishije ko iyi mipaka izafungurwa ku bantu ndetse no ku bicuruzwa biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi. Inama ya minisitiri kandi yemeje ko abagenzi binjira ku mipaka yo ku butaka bashobora kuzajya basuzumwa COVID-19 mu gihe bibaye ngombwa mbere yo kwinjira mu gihugu. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu asobanura ko abagenzi bazajya basuzumwa COVID-19 atari bose, ahubwo ari abo Minisiteri y'Ubuzima izajya ihitamo kugira ngo harebwe ko COVID-19 yongera cyangwa igabanuka. Ikindi cyasobanutse nuko abinjira cyangwa abasohoka mu gihugu bazajya bubahiriza amategeko yo kwirinda COVID-19 yashyizweho na buri gihugu. Imipaka igiye gufungurwa harimo Gatuna wari warafunguwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nyuma y'imyaka igera kuri 3 ufunze. Gusa urujya n'uruza rw'abaturage ntirwahise rutangira kugenda kuko abayobozi b'impande zombi bagaragaje ko hakiri ibigomba kubanza gutegurwa mu rwego rwo kwirinda COVID-19. Uyu mupaka kandi kimwe n'uhuza u Rwanda n'u Burundi ntiyari yafunzwe kubera icyorezo cya COVID-19, ahubwo zari impamvu za politike. Umupaka w'u Rwanda n'u Burundi wari umaze imyaka igera kuri 7 ufunzwe nyuma y'aho igihugu cy'u Burundi cyashinjaga leta y'u Rwanda gucumbikira abakekwaho kuba inyuma y'umugambi wo gushaka guhirika ubutegetsi bw'uwahoze ari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. U Rwanda rwo rwavugaga ko rudashobora kubohereza mu Burundi kuko byaba binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga, gusa rukizeza u Burundi ko rudashobora kwemera ko bifashisha ubutaka bwarwo ngo baruhungabanye. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu twamubajije icyabaye kugira ngo iyi mipaka yose yongere ifungurwe, dore uko yadusubije. Umupaka w'u Burundi twebwe turafunguye, ariko ibindi bijyanye n'imipaka n'abinjira n'abasohoka n'ibyo hagati y'ibihugu n'ibindi, ibyo bundi birebana na Minisiteri ishinzwe ububanyi n'amahanga. Iyo tuvuze ko dufunguye imipaka biba bivuga ko n'abandi bihugu duturanye nabyo biba bifite uburyo bigomba gukorana na za serivisi z'abinjira n'abasohoka ndetse na za serivisi z'ububanyi n'amahanga hagati yacu n'ibyo bihugu, kugira ngo ibirebwa byose n'ibikenerwa bibe byakorwa. Kuba hari icyo cyemezo cyo gufungura imipaka ni kimwe, ariko kuba hari ibindi bihugu nabyo bifite uko bitegura gahunda zabyo, uko byakira abaje babigana, ibyo byose nabyo bizarebwaho hagati ya za minisiteri zishinzwe ububanyi n'amahanga ndetse na za minisiteri z'ubuzima. Nubwo amasaha y'akazi yashyizwe kuri 24, hari ibikorwa bimwe na bimwe bizajya bifunga saa 8 z'ijoro, harimo abacuruzi b'utubari ndetse n'ibitaramo. Abari basanzwe bacuruza utubari bagaragaje ko uyu mwanzuro bawishimiye, gusa ngo kuri bamwe uje ukererewe kuko bamaze guhomba. Iyo biza kuba nka mirete, ariko ubu ngubu bije twamaze gusubira ku isuka, twazengerejwe n'amande rero byatumye nsubira ku isuka. Naho ubundi rwose abantu bari bagiye ko ariko abantu benshi basubiye ku isuka nta mabwiriza mashya yo kwirinda COVID-19 agaragaza ko abantu bazajya bahurira ahantu hateraniye abantu benshi nko mu modoka rusange, mu nama ndetse no mu musengero bazajya babanza gusabwa kwerekana ko bikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Leta ivuga ko ingamba zo koroshya ibyemezo byariho byo guhangana na COVID-19 bigendanye nuko iki cyorezo kigenda kigabanuka umunsi ku munsi. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Asumta, hagati aho bamwe mu banyagihugu bari babeshejweho n'urudandazwa bakorera hagati y'u Rwanda n'u Burundi mbere y'ugarwa y'imipaka ihuza ivyo bihugu bakomeje kumvikanisha ko bahahombeye cyane. Mugenzi wacu Desire Hatungimana muri no nkuru ikurikira atugira ku muriri w'agahombo kugarije abarimyi b'ivyamwa bo muri commune Rugombo intara ya Cibitoke bivuye ku vyamwa vyabo batakironka aho bashorera. Abarimyi bo muri segiteri Gabiro Ruvyagira yo muri commune Rugombo intara ya Cibitoke barijukiye kuri ivyamwa vy'imyembe n'imicungwe. Umwimbu uraba mwiza, ariko muri kino gihe bamenyesha ko ataco uri kurabamarira. Bamenyesha ko biriko biraborera ku biti kubera amasoko yabuze. Icabitumye nuko ataburenganzira bafise bwo gushorera umwimbu wabo mu bihugu bibanye nka Kongo n'u Rwanda, kuko imbibe z'ivyo bihugu zugaye. Babwira Ijwi rya Amerika ko agahombo ari